Umay ko man isublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman nak Ay, apag-isaw. Agarami dak itikan kanin ita. At usarang. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, sino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carme. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mga minan arum marijay balay. Tanudagduma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan maray. Agsapsapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si balay nukwa. Ay nawan. Nagado ti umay mga arimkin kwa na maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carme. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay guwapo akabsat mo. Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? Ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay, nawad, Maray. Umayak man na namileng? Ay, nay, si ka magayam ruday. Sumra ka Agyaman na, nana. Ala, urayo mo ni Carme aka anak tag digdigos pa'y laeng. Wan na. Ayun. Agdaawit ko alamas na. Kinamulak ijagarayan. Nagpanitag namin ni Jaygan. Ay, nagimasin nga naimas nga alsumanda ita. Wana na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano nga agkasarta ka din, Carme? Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibagati gasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Ay, Jackman, amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carme? Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbagat about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carme. Sika, timasuro. Ay, thank you, Rudy. Nakapalpatan, ay maturog tan Carme kanakan tanay rabiain. Ay, hanak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Ha? Sino? Tao po. Umayak man. Miling, Carme. Lain ba garabi iyo? Ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Idong. Nobyum ka day. Kunak man nun ni Rudy tinubyo. Kayo kindi maturugan, ante. Tama pan bastra ka naidong. Kunak lakit din no nakaturog kan, Carme. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, Idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carme, ha? Uray si ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko 𝐾𝐫𝐚𝐿. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante honey nga awag mo kanyak.
Mangag na ka ni antik. Kita niya ko ma. Awan mo takas na. Agayan ayat tangarudan. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isekreta pa ilangan niya. Katuwa na. Sikat makaam mo. Karme. Nay, papa na manong ikaing. Unay mo't day tabang bang lumon. Nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling. Maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron ngay kami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dahil ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana ko, kabagis. Laimbag oras mo, ading karme. Ni, da kayo matgayam tata. Umunag kayo Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito. Nasamit. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan. Uray taada kamot. Ha? Aywan, kayat mo ti barbecue. Inta ag barbecue ije crossing. Ha? Katuan Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantangaro din, Karme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan. Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon niyo dita. Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak mo sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitain niyo? Ay, kit-kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy kalugaran tayo. Mas daawak lang tayo din namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmag na dita kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sus! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Agmarmare testamot kun, ante. Ibagamot kanya katak namukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti amo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diya kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas. Nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinasexy kan kinapintas no playgirl mo't, anti. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta no anya ti makita yo ay kukas jay latan anti. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo tiripulyaw, kalpasan na ipadawat mulaang. Katalaga akasta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmal. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabya na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sa nga ribong narda, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malana. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa.
Umay ko kumaitad to'y repulyaw. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? At dahi ti silid na, aksel cellphone Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit lang, ikay. Wanya, nabsog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mga lakalaang tabayadak. Agpaisom ay nalumok magakno si katikadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko mata dinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ti ag-araram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda met saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay day, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi dyan, te. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat na lalaki ti kakuy-kuyog wow. Ay, sige, ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay, manong ikaing. Pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagamot, maring. Pagan-anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti ararma manaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong ngaya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagi jay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigiddan na nga inaklon dagi jagar aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so sulitak manong di ka mainay-nayon ka dagi lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapaganda no dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyamanak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di ut-utang kanyam. Patay, 5,000 day ta, Carme. Pagluganan ta ka ding agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan, ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang agdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagana, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasana? Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta panagawid intong rabi. Katuan, maturog tan idtoy ele. Uy, ag-relax tamoy, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matalakan.
Madamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y lama kabayad ken kakabagis wine. Tanay, awan pa'y kwartak. Naalam samot tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, ngam na pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery ti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina? Ha? Ay, di mo pakibiyangan na Jay Maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay papanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kung kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y mag? Iso nga enjoyik tagaram. Aging gadinak pa'y lapaayon. Sige, Idong. Nga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kidawak katitid mo. I love you, Idong. Mwah. Awanan kayo itibain, Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Idong. Darasam, umayakan. Apelas ka na tumarita. Itanya ang gabo. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni Rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Ngam, pagturugan nga. Si kano kayat mo di maturog ijasilit ko? Ha? Agpay so Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no darudi kan itong story di kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Adnya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko makasarita. Jak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Uwan, auntie. Anya! Iso ala ting itak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Sino nga itipudno nga amata si Kugmo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Ko, auntie. Nagkamali aksamot gayam iti atap. Naidong sa gayam tama dato si Kugko. Anya? Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinagigiddan da kami, bay. San lagayam ada kami kini Rudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahita. Lading itag. Ngamjak mamati Carme. Di na lukwan. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka no pa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Carme. Jack laim pagarap akas tagayam ter aramidaw.
Pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ti bagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada abinaybayan ka karmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si kugma. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino tama to si Kugko. Asinaw, Ni tatay king gayam. anya. Amom ka diti ibagbagam karmay. Oo, auntie. Di ba naturog na minsan ni tatay king ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, ka inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idi naturog kay Jay Balay. Uy, awan na pasamak, iti nagbaitan ba? Nagpatingga kami la itar arakop. Awan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaang ti ibagam Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak irelasyonan na ati pagdamagan yaw. Sana siya? Nahala nga raw. Pasensya kan Iking. Nagdamag aklaang mo kiidi Ibaga medya ka anakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalakiro magayam. Sige nga raw. Agawid akon. Ala, pasensya kan, wide. Anya ngay. Makitam ita, manong. Di husto jay kunakken kay day. May ramraman ka lang dita kunak iday. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oh, mangilawlaw anday diya babae. Nagadumagayam tinubyo na. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong, saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay. Tadya ko nagaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram itikas kan ni Carmi tanagadumet kayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko itisan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipo di din saan kon anakit kita. Daitaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tuy gayam mo, Iking. Please like, share, and subscribe. Thank you.